He kaikiri e ngau nei I te rōpū kākāriki. Koia nei te whakapāia takuta Elizabeth Kerekere, te mema pāremata o mua o te rōpū, ka tahi anō ka whakaputa kōrero ki Te Ao Māori, no tāna hoki nātu ki te whare pāremata hei mema motuhake. Hei tāna e maurirere ana ia ki ngā whakaritena I whaia e ngā kākāriki hei aro take I ngā whakapai mōna, I mea ake he wahine whakaweti ia. I kōrero ia kia Tina Wycliffe. E tari hou mo Elizabeth Kerekere ki te pito mamao o Pāremata. He whaiti he kō pāpā, engari mātea hei te wai poroporo hei whakaniko-niko. We have the mana we're born with, we have the mana we accrue, and I know that I've done the work. And nearly every single Māori who's reached out to me has said to stand in my own mana. I tainehi nei I hoki mai a Kerekere ki te ana o ngā raiona, hei mema motuhake. Ahakoa te koa āwaho, āroto, kei te pāma mai tonu ia ki ngā whakapai, arā he kai whakaweti ia. A smear campaign has been going on for the last several weeks about me, and I wanted to explain to our membership, to hold myself accountable to them about what I had done and what was happening. Tērā te kōrero he kamakama no Kerekere ki te whiu I te kupu kaikiri hei whakamataku I ona hoa mahi Pākehā. Engari hei tāna he pono tonu te kōrero I tāmia rawatia tōna reo nā ona taikaha ki te whakatairanga kaupapa Māori a niwa hoki. Oh, definitely a racism problem in the Greens. All of the work that I have done around helping restructure the party and focus on how we give life to Te Tiriti. I think a lot of our supporters will be really disappointed. No te praere kua hipa I kōrero huitopa a Kerekere ki ngā mema whānui o te rōpū kākāriki mō ngā whakapai e rere ana mōna. E rima wiki te roa o te arotake I aia, engari ko tahi noi ho te wā I tukuna mana hei kaupare I ngā whakapai. I was number 4 on the list. I thought I'd still be here. I thought that if we got into a coalition with the government, that I could reasonably expect I might have a ministerial. So I've lost all of that. E ai kia meka whaitiri ka taia e rāua ko tana whanaunga no te tae rāwhiti te mahitahi. Engari e hara I te mea e whakaaro ana ia kia tūhono atu ki te Pāti Māori mo tēnei wā. I happened to bump into John Tamahere just today, and no formal invitation has been made to me, and I'm not sure if that I should be offended by that, but you know, they've said we're here. Nā reira ka mahi tonu a Kerekere I ana mahi tai noa ki ngā kōwhiringa pōti. Engari kua wete kina ngā here kākāriki a ka tukuna tōna reo, kia rere. Tina Wycliffe, Te Ao Māori.